Sengikhathele mina manje, kunini ngilwa akulungi, ngithandazile kodwa akuzwakali. Ma ungaphendula Thixo imithandazo yabantwana bakho kuyobe kufeziwe. Ma ungabasuli inyembezi kuyobe kuphelele. La kuboshwe khona kavalwa ma ungabakhulula Nkulunkulu kuyobe kwanele. Ngithandazile kodwa akuzwakali ma ungabakhulula Nkulunkulu labantu wenzele ubuhle begama lakho. Noma ngabe yiphi imithandazo uNkulunkulu oyiphendulayo, ngiyacela ukuthi uqale ngabo. Nkulunkulu sesifike la khona amandla nathi esiphelela khona, vela bonakala ukuphi Nkulunkulu. Kubuhlungu ukubona umuntu ekhala engazi ukuthi uyothula nini.